Karl David Prinsloo le Johannes Nicholas Stase ba kaile ba sekitla ba ipobola tebang le ditatofatso tsa magato a bosemorafe tsa ditiragalo tsa dibeke tse pedi tse di fetileng. Video e supang bobedi jo bo tlhasela Thato le Pinka wa dingwaga di le 13 le go senya sejanaga sa gagwe kwa Pretoria East e ne a tlala mo mafaratlhatlheng. Mme kgotlatshekelo e utlwile ka mokgwa o bosupi jo bo kayang bosenyi bo sentswe pele ga mapodisi a ka bo fitlhelela. I saw the video that was derived from the sender. So get when Kgetse the lorry somebody ever can that camera. It was, but it's no longer there. Ka nako ya bona ya go kopa beile kgotlatshekelo e utlwilwe fa Karl David Prinsloo a amega mo bosenying jo bongwe fela a ka latlhegelwa ke lotseno fa ka nna ntse a tswaletswe. Bosekisi bo nnile kgatlhanong le gore ba rebolelwe beile go latela bosupi jwa lepodisi jwa gore bobedi jo ke karolo ya segongwana se se kgarakgatsang baagi. The way ba tlhalosang ka teng e bontsha gore ba itse gore gang e dangerous, so whether baga itse ke bona then family ya bona le bona e tlo ba inteng re tswa ba withdraw e leng seo moeledi wa bona a se ganeditseng. How can you say the community will injure them or will cause them any harm, and again you say they fear them? On your opinion, do you believe these two will actually revoke or take their gang members and start fighting with the community? Magistrata Obrin Phatlele o sekegile ka tlholo go fitlha kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 4. Offenses Timo, SABC News, Pretoria.